nolo fela hore di re tsamaela ha re motlana tshebeletsong ya ratang jwalo radio Kgotshe letsaneng motho motla ya kena ya dumedisa sa tsela ka sheko ho hlohle mo ka bangwe leng teng ke dumela le hona gola hore o hantle mamedi motlana tsebeletso Jesu ke morena maemo a dumela ka pa sa dumele ka o tshwalo ke sentse ke re ho wena e ba malala laotswe re utlwa ditabarna ha di tswela pele ka tsela e jwang ka o tshwalo ba di motlana tsebeletso teng wa feme ka ro sena studio tate mkoto khotso le kae ha go dumedise me tapeng ha lo kile ke o taba tate mkoto moruti mali o khutlile hape bekeng yena kuna ona le rona maikutlo ke a feng nka re fela ka bokgutshwanyane ke nnete re age group nye le nngwe le moruti mali right same WhatsApp group ho ke sa tseng gore na inoba ke moholo ho yena ka pa o moholo ho nna mpa ka tshadimo ka ke bona ka inoba ntse ke le moholo nyane ho yena right empa ha ke na bonnete bo bokalo hore taba tse ke tlotla ke di bua tsa khaleng kwana ibe ka ba le lesedi la tsona na kapa inoba jalo ka se le moruti o na le background ya taba tsena tse ke tlo di bua alright hobaneng ke re ke na le ditaba tse ke batlang hore ke qale ka tsona ha ke rate ha baruti ba batjha ba fitlang ka hara valley ba lebale hore valley ke mohlodi wa semoya gore kereke ya moya ila runya ka hara valley hobaneng ha kereke ya moya ila runya ka hara valley re ko batisetse fela hore ka hara valley re na le di African Christian churches hono ho bolela hore ke dikereke tsa Afrika tsa ba Kreste empa dikereke tseo ke dikereke tsa moya re go khutlisetse morao kapa ke khutlisetse balatedi ba lenaneho lena ke se ba vale ke a khola Afrika mona batho be leng hore ba tseba haholo ka tumelo ya semoya ba tseba hore na tumelo ya semoya e la runya kae re ko ka le mona ke bone ha nna ke ntse ke tla ke hola hona le mme manku kapa ke re nkgono manku wa St John metapile nkgono manku inele motho ana rongwe le yena thomo ya hae ile thomo ya moya mme re ile ra bona ho nyulwa kereke ya St Paul ile ntate moholo Ntlapho small farmer mane ni atswa ka hara kereke ya St John ya nkgono mme ra bona ho nyulwa hape St Paul ya ntate moholo Moloi ka hara kereke ya ntate moholo Ntlapho re ka bala bontate Ramipone ke tla re ke bontate moholo tshefela jalo ka moshanyana ha o ntso hola bontate moruti Ramipone bontate Sefatsa those are the African Christian churches tse ke buang ka tsona ho atswa Lesotho ha ntse re bala nalane ya St John bontate Matsoso le kokwaneng kwana Thiwai jwale o katela o bona ho tla ka hara small farmer ZCC ya ntate le khanyana ila fitla le yona ya hloma mona mo
St John le yona e hlommeng teng, le yona e le kereke ya moya. Ha re tla ka mona ka pholoso, ke ile ka amohediswa Morena Jesu ka 1979 nna tshantse ke tla ke bona haeba o ntse taba eo. Ke amohediswa Morena Jesu ke moruti lehoko wa Faith Mission. Ntate wa ka le mme wa ka ba fihlile Sebokeng Zulu section e leng zone 12 ka 1968. Ke ne ke dula 3928 diagonal opposite le Faith Mission. Hantse ke tla ke hotse le bo Mosonkutu le hoko. Ha moruti Bonge a fitla a hloma kereke ya hae hostele ka 1979, ke la ka lo amohediswa hape Morena Jesu ke moruti Bonge. Ke bua ka pholoso ba ha ntse re tla re hola re le bana, empa ke tswetswe ka hara kereke ya Roma. Hona le paleo sa tsebeng ka 1975 ela re fada ha ntsa amohedisa batho ka kerekeng, ka iphumana fada ha qeta amohedisa batho se ke eme ka maoto ke latile fada le nna ke batla selala. Right. Fada o la sheba phuthe wa tshe, e ne le fada a neng a bitswa hore e ne le Fada Rudolf Sharpville Roystine. Hona le bontate Sutlwadi a na tswa Lesotho, e le yena principala ka kwana ka Emmanuel. O nona le sekolo so no thwa ke Emmanuel, ke ya sekolong le bo malome ba ka mono no fela ke sa kene sekolo, ke ya sekolo kana go eng. Jwale entsa latela ka moramo ke mona ha nna se ke palame thaba ya Mount Oxos, ba re e sale ba ntelekisa ho tloha 1975. Ho ke dumelang hore ho amohediswa selallo ke Fada Rudolfo ka nako eno ke ne ke le ngwana, e la ba taba eno e neng e bontsha hore e no ba ke na le neo e itseng ho fitlhella ka 2011 ha di palama thaba ya Mount Oxos. So re bona ka hara kereke ya semoya ena e ke buang ka yona ke African Christian Churches, mo re ileng ra bona e hola ka sekgahla e tswala St John ya bontate Masango, kore e hola ka tsela yeo e la ba ya namela bo Botswana, bo Zimbabwe, bo Maputo, hobane batho ba neng ba tla ka hara kereke eo ba ne ba bona matla a Modimo le meka le mehlolo. Mona mo re ileng ra qetella se re bona bontate wa hao le bona ba nyoloa e ba baruti ka hara kereke ya semoya e leng Apostola. Jwale ke di tsamaile dikereke tse nono, moya o ntsamaisa hore ke be le thuto le lesedi. Ha ke tsamaye fela ka hara tselena ke sa tsebe hore o tsuwa kae ho bua kae. O nkena fela ya hore ke le kgomosha o ko ebelle ka thoko hanyane re kene tabeng ena ya moya hore na moya ke tswa kae le nna ka wona. Ke ka ho la utlwa ntate wa hao a paka hore o ntse ba ka tsela e jwang. Ke nnete ne ke le motho fela ka nako eno no ho tlhaka ena ya moya e ne o so e runya hona jwale ka 2011 hore ke fela hona le ntho e kenang le yona. Jwale wena wa sena jwalo ka ha moruti Mmali a le teng mo, utlwa ke tlallwa ke matla, utlwa ke ba morolo haholo. Hobaneng ke ba morolo haholo? Hopole hore moruti Mmali ka 2012 ke e mong a neng a phahamisa matla a bishopo le boholo ba bishopo, le hore bishopo ke mohlanka wa Modimo. Bishopo e ne le mohlanka wa Modimo hobane matla e Modimo ana mo file ona a na dutse ho yena le leneng.
ka nako eo. Bishopo matla e Modimo a na mo file wona a na dutse lelemeng, o na matha ka ditaba tsa Modimo, a manolla, a etsa tse ntle tse Modimo a neng a mo romme tsona. Re keke ra lebala dintho tse bishopo tse ntle a di entseng nako ye yena e sa le yena. A rera lentswe le phelang. A rera lentswe le phelang le Modimo a na mo romme lona. Jwale hore bakgethwa ba utlwisisa hore ha ona mo re lwanang le bishop. Re dumela fela hore bishop Modimo la iponahatsa ka yena ka matla la mo fa ona ka hara vale. E la ba karolo ya ba bang bana be seng ke ba badile ditabeng tsa moya. Fela bishop ene le mopholoso. Ha re tseba ona o la fetwa kae ha tso fetwa yena. Empa ho latella diphuputso tse rileng ra di etsa nna le wena, ho latella ka tsile bishopo ke neng ke mmona ka yona, le ho latella ditaba tse kileng ka thewa ka tsona thabeng ya Mount of Sources. Ke tsona tsena tse qetelletseng di re atametsa mona. Jwale ke rata hore moruti Mmali a lokollohe hobane ke batla hore moruti Mmali a tswe ka hara sebupi sena sa mollo. Sebupi se ke buang ka sona sa mollo, ke rata hore molatedi a utlwe hore na ke bua ka moruti Mmali. Bishopo o la lemoha hore o na le neo ye Modimo a mo fileng yona. Mme neo ya moruti Mmali e ne sa tlotla e iponahatsa ka baka la bishopo, hobane bishopo o na le matla a seng a kenyelleditse hoduma matla e Modimo a la mo fa ona a na dutse ho yena lelemeng. O ekeditse yena ka mantswe. O ekeditse yena. A fumana hore ke etse mabaka hore ke fitlelle dintho tsa lefatshe tse tshwareyang, gore ke eketse hoduma sena se Modimo a mphileng sona. Ke mona mala a bona hore a ka sebedisa moruti Mmali. Jwale ke ka ho maloba ke neng ke bontsha hore ha ke atla mona ka moruti Mmali, moruti Mmali ke monka tshwana le bontate Popedi le bo Usikhabo kaofela le ba kgethwa ba tswileng le ba santseng ba le ka hara Rivers. Ke ntho e le nngwe ho nna. Ha ba o hopola hantle ka 2011 e la re ha ba kgethwa ba ntsuela matla le baruti ba bang ba neng ba dumela ho bishopo ba ileng ba nhloya ka 2011 le 2012 ho fitlhella ba tlo bona Modimo a iponahatsa ho bona ka tsela le iponahatsa ho bona ka yona. E ne ntse le ntho eo ye jwalo, empa ke le ka re ho bona e ne ka le ka emella ka thoko hobane ha le tsebe taba ya ka le bishopo. Mme lona ba bang ba lona ke bana beso, ba bang ba lona re nyallane, ba bang hosane bana ba ka batla nyala ka hara malapa a bona. Jwale stela ba karolo ya ntho e le sa e tsebeng. E ne ka Modimo a ka le thusa go lona le fate bishopo, hore bishopo na motho a ka nyoloha kwa a re o etsa jeli ya ba wena o ipata ka rona. Hlella poaneng re bona hore na e fela motho a tla kgannwa ke matemona jwalo ka hore motho o kgannwa ke matemona. Jwale mo ke yang teng ke mona ke re moruti Mmali a tswe ka hara sebupi sa mollo. Moruti Mmali a ke a bona hore o ka hara sebupi sa mollo, hobaneng a ke a bona o na le kereke a etellang pele, mme ho na le batho ba ntseng ba dumela ho yena. Jwale a ke a bona sebupi seno hobane o ntsa tsamaya ka neo ya hae. Empa ke tlotla ke mo etella pele ka tse ding tsa dintho hobane hona jwale ntho ke batlang moruti Mmali a nthuse ka yona ke ya hore o tsamaile le bishopo dilemo tseo tsa tsamaileng le bishopo ka tsona. Jwale nna le yena tle re shebe hore na matla bishopo ke a feng, kapa matla bishopo re a roba jwang re na le yena, hobane nke re na re a roba jwang matla bishopo. Ke dintho tse bishopo a mo rutileng tsona. Jwale ke tla rata hore re bokeleditse mapaki a mangata haholo,
mme Bishop ne re mo mamela ke ka hoo ke ileng ka re ho ba kgethwa ka 2011 le 2012 hore tloellang ho nna ntse le opa diatla ntse le tsa amene e telele le sa utlwe na moruti wa lona o le kgannela kae. Jwale ke batla go bapale ditaba tsa Bishop mona re tsebe ho lokolla moruti mmale. a bele matlana tshebeletso ke yo taba radio Kgotsheletsaneng. Re ke bana mona moruti male tle sentle re shapa bere mona ke utlwa fela maikutlo a hore na o reng ka taba tsena. Amen. Ke a dumedisa ka nna marana Jesu. Butla pele. Hona le sethotsela ka moo. Ke a slaela. O se ema bitleng ka lebitso la Jesu. Se batlang sethotsela ka ke ga e batlo wena e. Ke a di pick up and ke na le di senses. A ke le nna le tsona. A sa ngolo botse mosadi wa di senses. Motho ke yo taba maikutlo ke a fe mona ke qala wena tate Mkoto ke batla kapa ke utlwe gona o no ya ka le moruti mali ha letla mo hantle mo ke anteng le moruti mmali ke batla hore moruti mmali ke mo bontshe tshebetso e Bishop a neng a sebetsa ka yona ko o ntse a sebetsa ka yona le ka jeno ena. Jwale a tla tseba ho mpakela ditaba tsena hore ke nnete tshebetso ena Bishop o sebetsa ka yona ha e sa le tshebetso yane modimana mo file yona e ne dutse le leng la hae. Jwale ke itse Bishop o sebetsa ka matemona ka hara kereke. Ha o le motho o ka ipotsa hore na sethotsela setjha se tsholang ka hara kereke ya motho ya matla jalo ka ena ya motho ya matla a bitsang lebitso la Jesu hore na sethotsela le monyako wa kereke e bitsang lebitso la Jesu ha se atamele le wa atamela yena le bo di ole le bo entse o thweng di tebela matemona kaofela dintho tsa sebetsang ka tsona ke tsa reng di tebela matemona. Jwale ka hara kereke ya Bishop o sebetsa ka matemona gore nna ha ke re matemona ke akaretsa kaofela ho dithotsela ho dinoa ho maiba ho merubisi ho bomankgane kaofela ke matemona ke lebitso le le leng hobane ha se matla a modimo. Ha re utlwe moruti mmale bona a ka nyolwa ka reng ka taba eo fela e nyana eno se ke dibala madape ka o amohela a re tlhole hantle ditabeng mona ke ga ba petse ditaba ke tsena maikutlo ke a feng ho tsona Bishop mona o bua o sethotsela mono so bua ka taba tsa sethotsela mono bana mme e re ke leboe haholo monyetla ona e re fumanang hape ke leboe yena morena Jesu yena ya ntumelletseng a mfa sebaka sena hape e re ke leboe hape the introduction ya wa feme ke a leboa e na le matla haholo ka tsela qadileng ka teng ha kenya lebitso lena e re le fuweng la morena Jesu ho ya ka buka ya Philippians chapter 2 hore ke lona fela le fuweng matla ka hara bophelo ba ka. Hona le mo ke yang ha ke bua ntho eo ya lebitso lena la Jesu wa feme potso ya hae ke a leboha haholo pele ke araba e re ke bua hape le baruti ba bang ba mamelang show ena le di partaker tse tswileng ka Rivers ba bangata ba utlwile di clip tsena empa he na ba bua as a joke hore dipotso tsa Boshi le wa feme di radical empa ka re ho bona skela le bala Boshi di presenter o tshwantse e botse dipotso o mo fe karabo jwalo ka le yena wa feme ha botsa potso ntho ha o itseba o bua ka yona o fete o qete ka yona jwale
e re kitlehe bophelong ba kereke ya rona eo ne re le ho yona nakong tsa kgale le Bishop Zondo e leng yona Rivers of Living Waters Ministries e leng hore ha ke sa le ho yona se ke tswile ho yona wa feme nthwena a e buang e nghopotsa buka ya Samuel wa pele chapter 28 hona le motho ana bitswa mo ka hore ke Saul, he was a king empa modimo mo file ba profeta e leng hore ke bona ba mo thusang ho tsamaisa maIsraele yena o na sna tlolo yeo empa modimo na mo file ba profeta empa mo tlotsa ho tsamaisa setjhaba sa hae ho fitlela Saul ha le lietong a bona setjhaba se bitswang ka re ke Amaleke a fumana hore se sebedisa badimo ba very strong and a kgahlwa ke sedimo sa ba Amaleke modimo mo jwetsa re bolaya sedimo sena hobane sedimo sena se tswa ho bo Moshe bo Joshua ha isa le balwana le sona le wena se bolaye hobane le lwanela the promised land all of you empa mothaka ona Saul a ske a se bolaya a se khipa a iketsetsa sona ya ba sa hae ho fikela modimo a mmona re o sana le sebe modimo a ba mo qhala a re wena ntho yene ke ibeile ho wena ke a itlosa ho tloa ka jeko batho ba hao ke tla ba fatafita hobane bophelo ba hao o mphoqile and o dutse le sebe o keke wa tsamaisa ntlo ya modimo o na le sebe Morianteng ka matla a Rivers Saul ha sa hlokometse matla ha sena ona a lo batla senowe hore senowe sena se ye lebitleng la monna ya bitsang Samuel ne le mohlanka wa modimo ya tlotsitsweng empa hobane yena na keke ka bua le Samuel hobane modimo sa molahlile a roma senowe sena hore se lo bua le yena lebitleng and a tsoa ka ra lebitla a bua le senowe sena Samuel a ba mo botsa Saul o ntse o setsang ke ithoballetse mamela modimo o qhadile o lahlile wena le morao wa hao mo ke robetseng teng le tlo nsala morao empa wena o na le sebe ho modimo ka baka la hore o la beya sedimo sa Amaleke hobaneng mo ke yang teng ke mona batho ba reng sedimo ha seyo ha ba nahane habedi sedimo se teng ba ya phela mo ba phelang teng lefatsheng la bona jwale itse ha se ke fitla Rivers jwalo ka ha ne ke bua bekeng tsa ho feta le wa fela hore thuto e re la irutwa e se mali fela ba ruti ka ho fela but nna ka bana le interest ba tla ithuta ntho tse ngata very quick ke ena ya hore o bua jwang le di demons o bua jwang le batho ba ithoballetseng and ka thola different hore the demons Jesu na sa di entertain ona di leleka di lo shwa di healing Bishopo jwale ke bua se moya ha sa hlokometse ka mora hore modimo o nkile lenyelo ila hae leo ana mo ratile ka lona ka baka la o rata setjhaba se Bishopo haholo modimo na mo ratile ke gopola mantswe a Auskabu a re ntate mali o nkutlwe hantle ke lwane le ngwaneso ke a mo rata empa ke llela memeya ya batho bana hore ana ba re ba sebelletsa modimo mohlang ba lo robala ba tla bona le hodimo na kutlwa le wa feme hona jwale o re ha re lwane le Bishop empa bothata ke bona e re bonang hore bo teng ka raval ka ra sebaka sa ba profeta le nna ha ke mona ho mo discredita ho mo destroy empa ke bua ka my experience ka ra Rivers a mkutlwe hantle yes sir Bishop itse ha sa hlokometse ke ipotsa dintho hore hona le room ka hodimo man Rivers room yeo ha o kene batho kaofela ho kena baruti ba hae room yena ha o kena o ntsha dieta empa ho ya ka thuto tsa hae mo o ntshang dieta teng ke mo e leng hore monga sebaka seo ke yana ya se katileng
a re ha o ntshe dieta ka hara ntlo ya Modimo. Dingaka ha o ntsha dieta o ya ho tsona, moo ho katile monga sebaka. Ho nna yang surprise he hore ha re kena moo re ntsha dieta, ha re kene ka tsona ka hara sebaka seo. Ka roomong eno e Ka hara room eo e ka hara rivers. Okay. Room ya teng o tshwanetse o kenye hitara ha re dutse ka moo. Re kgantse hitara. Room ya teng Ntshwarela hanyane fela. Le kgantsha le lighter heater le ha ho tjhesa, le ha ile hore ha o le jwang. hore ho futhumale. Okay. Hobane la bata. All right. And nna ke tseba sebaka se batang ka dithuto a nang ruta sona hore ho kgumamelwa fela eng Noah ha o ntsha dieta o ile hangaka monga sebaka seo o sebetsa ka Noah, and sebaka sa teng se a bata hobane Noah e dula ka hara metsi. Ra e tlohella he eo ra ne ra kena moo ka hara roomeng ho fitlela ka nako ye se ke bona hore o nhlanohetse. Ntshwarela hanyane. Ka hara room eo ha le kena le baruti ka moo ho etsahala eng le etsa eng hore Yes, o se etsahalang ka moo ke eng? ka moo o ngola tjhelete a e batlang hore ka Easter yena ke batla 4 million, a e ngole moo le dintho di batlang ho rapediswa tsona ke baruti kaofela le di-prayer warrior. O di ngola moo leboteng moo ho rapediswa dintho di batlang ka hara sebaka seo. Okay. Yes, All right. itse ha se ke hlokometse hore o nhlanohetse ha sa mfa protection, ka re pele ke tswa moo ke batla ho teba ke check hore matla a ka hara sebaka seo ke a feng. Ka sebedisa lenyelo ileng hobane ke batla matla jwale. Hopola ntate Bishop ho baruti ba hae le diphatika tsa hene di le teng tsatsi lane a nang qhala, o ba jwetsitse hore Mali o na serve under my anointing, empa o na le tlolo ya hae. Ke ntho ena wa feme a ibuang, tlolo ya motho e dula lelemeng ha o ifuwe ke Modimo, empa ha sa itlositse ya tlowa lelemeng. Ha ona motho ka mo loyang, ha ona motho ka mo bolayang, hobaneng o felletswe. Ntho eo e tshwana le eng le hore Bishop ba nna so ka le beha matsoho wena le mokoto a ke ka le finyella motho ha o mmeha letsoho, it's a point of contact. Okay. Lona ke ka le finyella hobane ha ka le beha matsoho. Jwale ntho e ke la e fumanang ka moo nna ke la fumana hore ka hara sebaka seo ho tsositswe batho ba ithoballetseng, ke bona ka hara room eo, ke bona ba mo fang matla ho sebetsa. Batho ba ithoballetseng hobaneng ha sena matla. Hopola manyeloi a tlohile, moyo halalelang ha oyo. Ka mantswe a mang ho tsamaisa kereke o hloka eng jwale? Direction. Jwalo ka Saul o na sa sena matla, sa sa bone ho le lefifi. Ke ka ho ala lo tsosa mohlanka wa Modimo ya ithoballetseng a re ho yena mphe direction, re tlo hlaselwa. Wena o ntso tlotsitswe ke Modimo, nna Modimo ha sa ntlotsitse. Ka fumantshwa he hore batho bao a ba tsositseng ba bang ke ba family ya Hazondo. All right. Ke bona ba mo fileng matla hore a sebetse, empa ha ka sebetsa accordingly ka tsela eo batho ba ithoballetseng ba na le matla ba ka o thusang ka yona. Mamela ntate, ha ke dumele ho sedimo, empa sedimo se teng se na le matla. Okay. Yes, ka thola hore o ba tsositse he, ke bona sebetsang ka bona. Ka thola hore officing ya hae, fenstereng ya hae ena e shebileng ka mokhukhung, o tsositse hape ba bang, ke bona ba mo katileng. Ba dutse fenstereng mo ba mo katile, Batho ba shweleng. ba hlokahetseng. Bishop ne re hana hlaya kerekeng, batho kaofela na ba baleya, e ne nka re ho hlaya tsunami. Batho na ba ipata. Kore ha tla kerekeng.
ntate a hlaya tswa garage kapa tswa officing e itseng ha na hlaya everyone ho jowa fatshe ho fitlela ko jwetse taba ke ena motho ya tsamayang le dithotsela ha hlaya o tsamaya le tsona ke tsona tse tlisang fear ho wena motho wa teng la ya mapela hao a rera o tla utlwa o freeza kapa o thola serame ke dithotsela tse mo potapotileng tse tsamayang le yena ka dithuto tseo ne ke di rutwa Rivers ho teba ka semoya empa nna ka batla ho tseba matla kae jwale ka Rivers hobane ke a qhala nna I thought it's a church ya ntate Modimo empa kereke mo rapediswa mosadi ya hao hore a o hlale a bue le yena ebe yena moruti wena o qhadule ke ipotsa ke kereke ya mofuta ofeng ra thola matla ao horeng dithotsela tsena ke tsona tsena le matla hobaneng dithotsela tsena o ka kgona ho se kenya ka hara morubisi se lo bola motho o ka kgona ho se kenya ka hara bed mangkhana se lo bola motho o kgona ho se kenya ka hara pere eme ka ratsile cause accident mamela phofolo e hloka sethotsela hore e etse ntho tse ditshila e ke ya exista e sena sethotsela se sebetsang ka hare ho yona le maeba a hloka dithotsela hore ebe wena ya wa sebedisang mamela ntate kore ho kenywa moya wa motho eno a shwileng ka hara phofolo hore e etse tshebetso ya hao hopola dithotsela tseo ke tsa hao o di tsusitse di a o sebelletse a ke re ntate Modimo o re manyeloi you don't bow before the angels are your servants we don't pray ha re rapele manyeloi re rapela Jesu Kriste ya phelang and how re Modimo without naming the name of Jesus John 14 verse 6 ke protocol ka baka la sebe le lefatshe leo re dutseng ho lona re phela ka ra sebe ke di movement le di kingdom tse different gore re bena le access ho Modimo re tshwanetse ho bitsa lebitso la Jesu pele and then re bana le access that is why ke la bana le problem hore ke nka snepe ho twa ke rapela ke tshware snepe ke bue le yena ka ra got a problem hobaneng ho tloswa the image of God ho tloswa the presence of God ho tliswa image ya high spiritual photo hore you bow before the photo you don't pray God anymore hotwa ibile you don't have angels more ha o rapela hore lenyelo ila high eseng la hao o bitsa lenyelo ila bishop jwale same se hlalosang ha o bitsa lenyelo ila high ka matsama entse ya mano go bitsa dithotsela tse tsa high ha o le tseba o so le bone all right ke ka ho thwa Modimo o dula everton empa the Bible says my body is the temple of God your body is the temple of God wa feme body ya is a temple of God Modimo is a Holy Ghost eleng hore o dula ka ra mmele wa motho ke ka ho Bibele e re ha o ka khupisa moyo halalelang Modimo o re ha ona tshwarelo wa tswa wa unka ha e tshwane le madi ya Jesu a o tshwarelang empa the Holy Ghost ha o ka feba ka the body of Christ Modimo re ke nka moyo halalelang ha ona tshwarelo that is why le batho ba teng le ha ba ka thola ngwana ha ba re ke ngwana Modimo ba re ba fuwe ngwana yeo ke bishop glory ya ho bishop le kereke ba ke ba re ke ngwana Modimo and bana ba teng ke ro batswadi ba bona ha ba check gore ba normal na bana ba thotseng batswadi ba thotseng bana ka moo bana ba glorifyang hore ha ba re kwa Modimo ntate ba re ke bana ba ba fuweng bishop nna ne sa thole bana anketsa hore ke thole bana ba etsuwa ke mang ke ntate Modimo ha ba etsuwe ke motho so ha re ba check o hlalosa eng nana ho etsa etseng moo ke mona ke tsanteng he ha ne ke accuse ke qosuwa bishop o re tse ding tsa diqoso tsa ka ke itse bana ba di prayer warrior ke baka okay one qosa abe a re bonta ta bona ba lwetsa di DNA bana ba o ke baka
a nkisa CRL, a nkisa dikhoto tsohle mo ana batlang ho ndia teng. Ho etsahetse tjena bana o mong wa bona ke tla ba bitsa ka mabitso bana hore ba mphise. Okay. E ne le early in the morning ka 3 to 4 hoseng. Mosa wa mfounela, Mamalu a raba founu mfa yona. Mosa a re ntate Moruti ke lo pepa empa ba re ba lo nseya, ha ke batle ba nseya. Ke a o kopa nrapelle ke pepe normal. Ke utlwile di-testimony tse ngata tsa hao kerekeng hore rapelletse batho ba sa kgone ho pepa, ba lo seuwa ka Caesar, empa ha o ba rapella ba pepe normal. Ka mo rapella Mosa, ka kopa di-doctor hore mfeng fela 2 to 3 minutes ke re be speaking ba utlwe hore ke rapela lebitso la Jesu, and ha se nna ya etsang ntho eo. Ka rapela di-pain tsa ba teng a pepa ngwana normal. Ka lebala he ho bona ngwana a sa le teng kerekeng. Mosa o nthola gating le monna wa hae hore ntate Moruti a sa le ha o so bone ngwana. Na ke re mo tlise ke ngwana ka o, ke bapale le ngwana. Ya ba Mamile le yena, ya ba ntho e jwalo. Mamile re le ka shopong le Auskabo, re le babedi. O re ntate Moruti a o so bone ngwana. Le yena ka bua the very same thing, ka re hao ke ngwana ka o re ke mo bona. Mamile ko feng kwa Moruti Phoso? Mamile kwana na re kopanya re rona le bo Moruti Phoso le lona re a modia. Okay. Jwale ho ya ka nna he ha se ke botsa lenyelo ilena, mamela ntho tsa semoya di tibile di tshwana le dintho tsa di-scientist. Ke re ho etsahetseng ho thwa wena o hanne ka monyetla hore bana ba e be bana ba Modimo wa Everton, hore o re ke bana ba hao, o re leboha Modimo ya hodimo mahodimong, ke ha o kgaola selekane. Ke ka ho anang kenyetsa nyewo ang embarrasa hore nna ke itse bana ke baka, a jwetsa le banna ba bona ba lo etsa di-DNA hore bana bao ke itse ke baka. Ke ka nako eo ne ke kgaola selekane seo, hobane ngwana ke wa Modimo, ngwana ha etsuwe ke Moruti. So that is why ke tjhong ke re bophelo ba Bishop Zondo bo tshwana le ba Saule, mo Modimo na sa mo lahlile teng. Itse ha sa mo lahla hobaneng batho bana ba ithoba go tla morao hanyane moetapele wa ka. Jale sena ke kgola bekeng e fetileng ola ke nana ola tea hanyane fela ho ere e go tla morao re ka motse wa bishop wa lawyer. Ke kopa ke hlalose hantle wena ntate, ke ka ho kitsa ke tla mo ka discredit ka ba jwang. Yes. Ha se ke thotse hore tshebetso mo ha se ya Modimo ya mahodimo ka baka la hore o khumamela senepe, point of contact ke oli e khubedu, and then mona sedimo ke sona se sebetsang ka ra kereke ena, hobaneng e ne re ka nako eo pula haena ona re jwale ke thola dipaki tse tla dumelanang le rona. Ke thotse ka morao re dipaki tseo ke sedimo seo a sebetsang ka sona. O na bua ka ra kereke ntwena bakgethwa ba itseba kaofela, le bona ba bua ka dipaki ba sa di tsebeng ba soka ba di bona. O na bua go tletsa re jwale ke thola dipaki di tlo pakelana le rona. Ke thotse ka morao re dipaki ke batho ba ithoballetseng. bana data got maikutlo ke a feng? Re sa le mono mo Moruti Mali ya ntseng a hlalosa teng, o nghopotsa taba ke ena mona. Ha ke tsebe bona o tla nnetefalletsa ha kae. Bishop ha a kereke e batoni mane o se ile a sebetsa le motho e mong wa Resteva le mano no thwa ke Bota, empa Bota ile mokereki wa hae, empa a sebedisa Bota. Ke hopola ho thwa ho lo patwa tlala, Bota tlisitse casket mo ho lo patwa tlala.
jwale kae Zanele o sa tsa tswa ka hara moshare ana re kwa V3 mane Vereeniging. Ana moruti Mali o ka nnetefalletsa hore bishopo ke motho a rate ho ba pela batho ba unang di-undertaker. Ntate eo ke a netefatsa bishopo haholo ha o na le undertaker o ba haufi le wena kapa wa partner hobaneng ne ke bona di-event tsa Rivers ho na le ntate wa di-undertaker ke yena no tshwantsa fufise maebane. Okay. Ha o na le event ntate wo o na le undertaker ke yena fufisa maebane tsatsi le leng re le Robert Shen ine re ke tsa mapela hae ke tseba hore se re le oli le metsi empa ke na le tshepo re modimo ha mothusa a re ho baruti ba hae tlompela ka mo ba ntlosa ka ba morao a fa bona maebane hore be bona ba wa fufisang. Ntate moruti e mongwe itse hore wa le fufisa la shwella mo tseba la shwa a mang monga moshara ke yana na wa fufisa ka bo di Easter le ha o tlile the members of the parliament yena ntate ona ke yana na fufisa maebane ana wa moshara hobaneng ha o na le moshara o no tshwantsa o atomele kapo a o partnere hobaneng strength sa kereke se bathong bana ba ithoballetseng. Pele boela karabo eno o faneng ka yona ho sa le sebakanyana mo re yang teng wa feme ke a kgola program ena ha e tlo ba program e tla kwala tsatsing ne moruti Mali ke a utlwa re bua ditaba tsa moya kapa o re fa lehlakore la ditaba tsa moya mme ka hara Rivers ho na le batho ba moya ba utlwisisang ditaba tsena tse buahalang. Re ke qale mona le baruti le bangata ka hara kereke ya Rivers ke enne ke bone bishopo a ntsa rapella baruti monono baruti bana ba wa ba pota monono kapa ba be ba tshwere ke matemona kapa ba ba tshwere ke o no skoka ba o ba ye mong wa baruti be ileng bishopa ba rapella ha so rolisiwe nna ha son rodisi bishop next hobaneng wa tsa lebaka ke lena bishopo o narre ke lefa nareng ke lefa tlolo ya khale nna ke thola intjha ka pelo yaka I don't agree because now remember o itse o mentora ntho ya haiso and jwale ntho tsa moya ke ena it's all about ke agree le moruti ampeang le tsona wa bona hona le batho ka semoya how mo bea le tsona abasawi ke motho ya sa agreeing le wena kore ya sa dumelang le wena ha dumelang le ka pelo ntate okay empa ha ke ya ka pelo ke mathile ke re ke batla le tsona I agree with you ntho ke impactang ho wena it becomes empa ha ona le resistance o kile ba bona motho ha o mmitsa o tlo mo rapella a ba yema ka pele ka attitude a kekeke le ha ene le moya o lokileng o kekeke wa responda hobaneng ha ona agreement ere kere ho wena moruti Mali bishopo o na etelwa ke di top politicians ka hara kereke ya hae o na ba bea matsoa ba dia ba rola fatshe ba ka bana ba banyane mo o ka re atametsa hore na wena ka semoya jwalo ka motho a matla moyeng ho ne ho etsahala mo ka re fa pale fela e nyane fela hore na eno ba bishopo o na sebedisa moya o ditshila kapa o na ntsa sebedisa sona sedimo se kapa bishopo nna ke re matemo kapa bishopo
o na ba kenya matemona kapa matemona ha na roantsha batho ba ya moo kerekeng ya bishop na kaofela ke batho ba nang le matemona na hobane kaofela batho bana ba ba rapellang ba wa ba manifesta o ka reng ngwana jalo ha ke itse matemona it's a spirit you agree a controller a possessor your body that is why matemona ho ya ka nna o ka kgona ho wa roma hore a fetole motho sephoqo o kentse disutu a o rolise ho bontsha fela matla ho rona le matla empa mona ena ke batla ke mo buelle ka tsele jena batho be leng di top politicians borra dipolotiki ona re ho nna batho e leng hore ke di top politicians you pray for them ka officing e seng ho ba phoqa ka ra di-family kapo ka ra di-camera o ba rapella ka ra officing that is why a ba bitsang ka officing a bue le bona fatshe a ba kope a bue le bona a ba rapelle empa hona le ba bang ne ke tseba le bona ba shaya TV empa na ba rola ka kerekeng entse di politicians tse ge ke ba shang fela di-artist alright but di-politicians o na ngetse ntho eo a mfa mola woo or di-politicians ha o diphoqa ka hara batho right o di rapella ka officing ya hae motho le ha dintho di hlaya di ske tsa hlahisa whatever dintho tse leng hore di amana le movements tsa the whole system kapo ya government kapo whatever empa ona le ba banna ba hlabo di-TV nna ho ya ka nna ntate ke bua ka semoya o diwa ke mademon o kekeke motho a tlore tja impact ko fa tlolo o borola tlolo when you receive tlolo ya modimo e tshwana le moyo halalelang ha o role bibele e re hopola ka jeko ke sontaha ke letsatsi la Pentecost bibele e re ka tsatsi lena la ka jeko we receive the Holy Ghost ya etsa hore batho ba o receivang ba bue ka ditimi tse different hore ba ohele batho ho modimo ka baka la ditimi tseo empa ha o tlo rola ha se moya o clean ho ya ka nna ke moya o ditshila hobane o tshwantse mphoqa o hlaise di-tight tsa batho disutu di a taboha ka mona o tlile ka rakereke mosadi ya hao ha fihla le moputswa ntate wiki gauile ba bang dieta di a gaola okay e leng hore o dumelana le nna hore bishopo o sebedisa matemona ngwanes ke a dumela hore ka ra reverse sebedisa batho ba ithoballetseng jwalo ka ho tjho o re ho wena nna ke itse ke batho ba ithoballetseng wena o re ke mademon re ko fe o nwe metsi hanyane ne ke batla pele mono wa feme ke batla o kena mona ke botse moruti mali mona hore na these politicians ka mona ba rapellwa ka teng ka private room mo hloma ke be jwalo ne ba rola bona ka mo nna ha ne ke le ka mo a se ba bone ba rola okay alright mamela hona le di-minister a nampitsa a re ke busy ka blessing exchange rapella di-minister tse ntate na ba sa rola alright because ke batho ba hlompheha ne ba be wa kwena matsoho kana kweno ka mo ne ba rapellwa kwena ha le busy ka blessing exchange yes o na nkopa a re mali ba tatile ba tsamaya kopa o ba rapelle o mba mamele ditlhoko tsa bona ke eng a ke di-politicians di batla di-positions alright o mongwe thotse lengwelo le reng wa thowa wa utlwisisa jwale ba tla he ho bishop jwale nna he I will pray for bona na ba sa role na ba sa etse mehlolo yena wa utlwa ntate empa ne ke makala baruti ba hae bane ba rola le batho bana ba kereka mo batho bana ba Everton ke bona ba tla rolang ho bontshiwe matla ka bona okay ntate Mkwato hona le ntwe ke batlang ho e bapala monana ke nahanang hore e ne bua ke ntate Moporo hore ke golana ya lebisitse ho wena ke batla utlwa maikutlo a hao mono nyoloa wa ebile ke gola ka borago mono le moruti mali o tla ba sa kena go utlwa gona o tla re mono ke utlwa no batla hula auskhabo mohlomongpela ke ka penyana fela re santsana re le mono ho role mono nyoloa ka yona
You will see. Ke tlo ba jwetsa lwa mame. Watch the life of Mokoto from now. E tlo ba jwang. Okay. Don't muisa. Because mata awa ba mneile ngona awa. Ya Satan. Hey. Ke wa bana. Ke tla metsetsa show right in front of the people. Uta rola mo pas. Ke tla monta or handsente gona re spana jwang. He will never forget. I'll make history for him. Kamata life. Those are to put a low fee. By the end of this month, everybody will be talking. I'll make sure that it happens. Because Satanism, equal physically, spiritual. About prosper, is already a mess. It's gonna be more. They will see. And then I put it live. If it doesn't happen, like Taiba Sharp, what prosper, I will resign from the ministry. Ona matamotle ke o taba ona bua le nna henda demo poromo na nqoqela hore tla sebetsa ka wa feme dere koto ha o kwa ka taba tsena tsa ho rola ka hare ho rivers ka batho ba rodiswang iba mohlomong o kopanya le taba ena ya e mo porwa e bua ba ikutla ja ona ro tlo rodisa wena mona sena se bolela a kra jwale wa mutwa o re o batla matlana e ba mphileng ngwana ha ona motho a mphileng matlana ke kene ka ra sediba Mount of Sources hoduma thaba ke sa tsebe gona go etsala moo batho ba neng ba rongwe ho thwa ba tlo nka matla go nna bana ba ileng ba bua diphiri tsa bo bishopo bo mapostola mokwena bo ena moporo ne ba la bangata go mpa ke la qotsa bana ba bararo ke matla e ke sa tsebeng le gore na a sebetsang fela ba dumela gore ke na le matla jwale e batla e makatsa tabena kapa e batla e le tshopodinyana hobane o na bua dintho tsena ka 2012 gore tsela ya rapelang ka yona le tsela a sebedisang matemona hae ka yona o mpha fela kgwedi fela ba shebelle gore life ya ka e tla be le messe mme ha e ba bophelo ba ka e botswella o tla itukolla ka hara tshebeletso jwale ke ntse ke emetse moporo re a itukolle hobane ka nnete nna ha ke bone life ya ka e le messe ke nna ene ke ntse ke le mokoto wa maobane wa lekgomosha ntse ke eme hona mane mo isale ke eme teng empa ha re tle tabeng ena jwalo ka ha moporo a na re o tla nketsetsa show o tla bontsha setjhaba o tla nrodisa fatshe ha o ba sheba kaofela batho bana ba rapelang batho ba fetotseng batho dintho tse sa tlalang ba fetotseng batho mahlanya ba tsamang hoduma batho ba reng batho ba lo ja majwang ba fang batho didumu ba ba etsang dintho tsena kaofela ba ba nwesa dipetole ke mogopi o le mong ke bana ba Satane ba ro bishop le bo moporo ke manyelo ya Satane ya lefatshe mona ba sebeletsa Satane jwale taba yeo ya batho ba rolang jwalo ka moruti mali ya tjo modimo ha o bapale ka bana ba ona modimo ha o phoqe ka bana ba ona jwale ho hlakile go gona ba hlophei ho tla bapalwa ka rona bana ba tlang ba betetsana ba sebetsang kwana mesebetsing e jwang dipalamenteng jwalo ke ba special ba fumana treatment e special hobane bona ba bohlokwa rona re ditshwene ho tsheiswa ka rona ora moporo o tla le bontsha rona o tla o rodisa ka mantsama a re bontsha rona bona ba spana jwang bona ba spana jwang ke kabinete le nngwe re santse re ya mono mo mamedi tla utlwa kapa molatedi o tla utlwa ona hantle mokwena le zondo ba kopana ba fitla kae hologile ke gola ne ke tla mona gore na morutima le tabeng ya rona bishop go peo ya hae ya letsogo kapa e tla ka tsela e jwang hore a rodise batho go rodisa batho ke tsela tse pedi re se ra senya tshebetso modimo e ntle e le buileng ka yona rena mo file yona ya pele ke how caster out the demons diaja you don't entertain okay yes empa tsena tse o rodisang tse o phoqang o bo hlaiswe TV o le sephoqo
ke matemong. Memeya e ditshila o e casta out in the name of Jesus. Hopola o itse le tloetsa le tsena tse fetang tse nkile ka di etsa. Ha ba tlo discredita di ministry tse leng hore ba etsa deliverance clean. Jesu o itse will do more. Ka lebitso la mang la hae ntate. Empa e seng ena e leng hore e ya o phoka. E ba tshebeletso o phokang kapo ho displayiwa ka lona matla. Wa utlwisisa ho bontshwa ka wena gore tshwantse o role o be sethoqo gore o be ntho nngwe e utlwisang bohloko. Mosadi ya hao ha fita ka tlung o moputso o tswa kerekeng efe. Ke batla utlwe fela maikutlo a hao mona ha re bamele clip 17 to 20. Verse 17 to 20. Mehlolo e tla tsamaya le ba dumetseng ke yona ena. Ba tla lelega bademona ka lebitso la. Na ebe moruti o wa leleka matemona. Does your pastor cast out demons? Mission ke Here's the mission. ba dumelang. The ones that Ba believe, tla leleka matemona. they shall cast out demons Ka lebitso la. Tswela in pele. my name. Ba tla bua dipuo tse ntjha. Aha. Ba tla tshwara dinoha. Aha. Mme le ha ba nole ntho e ka ba bolaya. Ha e ka ke ba etsa letho. Hona ntse tse dintse re sa tsebeng. There's something Re you don't know. ke le bule mahlo. Let me open your eyes. Ne ke bua le Noah mona. I was speaking to a snake Mara le a here, nkutlwa. yet you did not hear me. Ka rona le distance pakeng tsa ka le lona. It's like there's a Ke re ne ke bua le Noah mona. I'm saying I was speaking to a snake here. Ke qeta ho lokolla ngwana a tshwerwe ke Noah hana jwale. I've just been delivered a child who was held by a snake Ke right qeta ho now. e bolella hore ke tla go kgaola maoto le mahatla ana jwale tje. I just told you that I'll break off your Le feet. mone ha ke lata ngwana o ka hara metsi You Noeng. saw me when I fed that child from Le ne le shebile ka mahlo a lona. You saw with your naked eyes. Ke qeta ho ntsha cobra ho ngwanana yane I mane. just took out cobra from that girl there. Morutimadi maikutlo a hao ke a feng mo ka seo se utlwang mona? Jalo ka ke tshilo Bishop a re pakeng tsa ka le lona nka rona le distance. No tshwantse o be na le agreement gore amen. Hopola Bibele ya re wona gore ha re rapela re re ntata rona ya mahodimo e seng ya lefatsheng. Hobaneng badimo le sedimo se sengata se in control le ka rantlo ya modimo. That is why e re Bibele ba bang na ba tebela madimone ka lebitso laka empa ha se ba kingdom ya modimo. That is why it was an agreement ya hore la ka re la le sa re amen a ke na taba le lona. Hobaneng we need to come to an agreement because ke tswile hore hona le Noah ka mo and lona nka re hona le trata pakeng tsa ka le lona. Alright. And ke a ba phaphama he. Amen. Ofem ka ho kwala fela ka metsotswana fela ehlile metsotso e se na go se re jile merabelo kwana. Nneteng ya ditaba fela ha re kgutla beke e tlang re tlo qala hona mona mo re qetelang teng. E re ke se ka intsha madi ba isa ba mamedi. Ke o taba mamedi ya motlana tshebeletso se re tlo sebetsa ka mokgwaletsela ke ena. Re batla ho utlwa maikutlo a hao o romela WhatsApp a voice note, romela voice note nomoro ke ena. Ke mo re qetella utlwa hore na ditabeng tsa ka le moruti Mali programmeng ena e re neng re etsa ke sa le kgotseletsane ona re hlakisetsa ya a hlalosa tsela ye a itsamaileng le Bishop Zondo le hore na Bishop Zondo dithuto tsa hae e ne le difeng. Jwale lebaka le ntseng hore program e ke qetelle ke kenya ko hobane ona ha se di leng dingangisana empa fela hona le bothata ka taba hore e be le sawana. I mean wena fana la fumana se profito kerekeng ya Modimo Fokeng. Ha ntse le mametse ditaba tsena ka bobedi ba lona re ke qale ka wena le sawana
maikutlo a hao a o fileng? Ntate Mokoto, nna maikutlo a ka ha re tla nthong tsa baruti hore ntho tsena tsa baruti a se ntho tse hantle, se ntho tse lokileng hobane ke leke ka feta ho e nngwe ya tsona. Bate ho tla ntho e ya hore bo ba profeta ka utlwa le kgetla pele data ntsa bua ona fuwe ba profeta, so onona le badimo aba ntate Modimo a mo jwetsa hore badimo ba nono tlamehile ba bolaye, so yena o like kgetha hore a ba keep. So ke mona mme tlhokomelang ho ntsona le ba profeta hantle, ba tlamehile re tsebe hore ke ba profetang ka moya wa Modimo kapa ka moya wa lefifi na. Hobane bonnete fela re keke ra etsa kobo anela hore baruti kaofela ba jwalo. Ntate, ke yona taba eno ya hore ho na le lengolo ka hara mangolo le reng setjhaba sa ka se a dimela ka lebaka la ho hloka tsebo. Ke dikarolo tsona tseno o ka hatela pele o reng wena fana ka kutlwisiso ya hao ditabeng tse ntse di bua ha lenaneo. Nna ke dumelana le tsona ke tsona tsena kaofela, empa ntho e ke ipotsang yona ke hore na motho ha e le moprofeta wa Modimo ana o tlo mo bona ka mokgwa o jwang? Ke ntho e ke ipotsang yona eo, ha e le hore batho re sebedisa batho ba shweleng kapo bona badimo. Nnete fela ko hore di-programmeng tsa ka tsa kgale kwa ha ke ne ke fitla ka ditaba tse ke ne ke hlakisa le ho bontsha hore na boholo ba profeta ka lebaka la hobane le bona ba le timelong ba sa tsebe hantle hore na moya e ba o sebedisang ke moya o jwang. Jwale ho ya ka tlwaelo re ne re tseba hore dikereke tsa pholoso ha di kopane le meya, empa e la re morao ha re phaphama ra fumana hore herre ka mona ka pholosong ka mona e ile ko hona moo ho hlileng tlhaselo di le ngata ka teng. Jwale ke nnete o fumana ba bang ba profeta ba sa itsebe. Ke ne ke hlalosa ke re bana ba Modimo ka bongata ha ba itsebe na ke bo mang. Ha meya ena e sebetsa ka bona ba nahana hore ba nepahetse, empa ba sa tse ona ba ikarabella kae. Hobane o fumana ba profeta ba bangata e le ba profeta ba beuweng ka hara tsela ditemaneng tsona tse nono tsa mahaha tsa metsi tsa dikarolo tseo kaofela tseo. Jwale ka nako nngwe ho batla ho le thata. Ke ka ho ke ne ke re balatedi kaofela re ske ra dumela hore ebe re a otla ka majwe re tlepetsa moprofeta enwa hobane ha re le nnete ha re tsebe, ha re na le background ya hore na moprofeta o tsamaile ditemaneng difeng, background ya hae ke efeng. Ho otla motho o sena lesedi la hore ke mang, o tswa kae, o fitile kae, o ya kae, ke ntho e thata haholo hobane hosane re ka iphumana hore yana motho ena re motlepi tsang ka majwe ke morumo wa Modimo, hobane matemona a leshano mokgwa ona fana ke ka ho ke ne ko botsa ona ba reng kana hobane ba ka o jwetsa hore moprofeta eo ye mong re sebetsang le yena ho lahlehisa wena hobane inoba ka nna fumana pholoso. Ntate Mokoto bana le bua ntho tse tswileng tseleng ska ha o tjho empa tse ding tsa teng ba ke di hlong ba ke a tseba badimo ba leshano. So ke ka ho ke tjhong ke re hona jwale
re dutse ka topic e re senang bonnete ka yona, empa ke dumela hore program ena re mametseng e tla re hlabolla e re hlakisetse hantle hore na hantle moya o fokela kae, o etsahalang ha o etsahaleng. Mme re tla boela hape re kopana nako e tlang lapeng hobane ditaba tsona ha se tse ka felang o arohana ha rona moo o sasa tlo tswa ka tse ding tse ntjha. Le ka reng fela ba lapeng. Okay, ntate Mkoto, nna ho nona fela le ntho ne ke batla ho fetisa ka ska ho nong kopile hore ke founele mokgotsi wa kane wa Bethlehem gift ne le moruti, so ke la mfounela tsatsi ne re tswa ho na re qeta tsa program o la njwetsa fela hore ntate o fiane o dula le mshebelletse ka re a ga nna ke be ka kopana le ntate mo ka gobane a ga mona nna no kopana le mthena a qeta dropa phone. So ka mora hore a thole di video tsa neng ntate Mkoto a mfounele ngwa hae hore na ke mmua jwang social media, ke a mmotsa ke re ko bile hampe kapa hona ntho ngwe ke bileng ya go sa ntsa mfrethena njwetsa hore a mtheno tlo usuwa ka mjwetsa ka re ke memetse o tlo re buang ka ena ke mang ke gift ana nkisitse ke re kenya mthana landi ya my father ke no re ke mang gona ga ba bitsa bo my father ke re ke tsentsa poloso gift ke ana usitse ho my father ena ile mo o tswa ha le yena ke moruti jale o tshosetsa ka hore my father o tla o sua so ka be ke mjwetsa hore ntse ke le emetse a ba go honna ba tla kopana le wena a tla tlo itlhatswa lebitso la hae. So ka be ke mjwetsa hore o ka nna tla ba teng ntho tlo kopa o tle le mtheno le tle le footage ya kerekeng ya last year ka Father's Day. Ha ona yona wena footage ke nana ke ba dinka dikerekeng mo tsa bona tseo ne ba sai so ka be ke mjwetsa hore ebile ntse ke na le dipotso tse ngata for wena a ba go hona na sa lebella hore ko re nkane jwalo ka bo brada twa gala wa bona ka bua ntho tse jwalo ka re le nna ne ke sa lebella go tlo nkenya ka ga mmuso wa Satane kana wa tsa out ya ntate yena ha ska kgathatse ya hobane ha ona mo ding hampe ka yena mme o la bontsha fela hore le yena o la iphumana a sa bona hore o kene ka ra se bopisa mo ake cause nte e la suspectisa go re mthena na ha be le gore a ke ba ipitsa man of God ha na ile gore ke man of God wa nnete nna ke ba mfounela mfrethe nnete wa so ke bontho tse ding tse nhlokomedisa go mthena ona le ntho tsa dipatang ka ska hala go nna ona sa hlokomela hore ke tlo wa kerekeng ke la mmotsa hape ona potseno a dropa phone o sa o bale empa ya hona gang o lokile o tla utlwa hore ona re na mathata a ka nna tla le my father ra to bua mona ra bua ditaba. Thank you Ntate Mkoto. O reng ha o so phethela Ntate Mkoto ke dumellana le tsona nna taba tse bani le kana kone ke le kereke mono mme o la confirm hore nas profit sa ka hantla le ne ke hlahile le sona so ha ne ke hlahile le profit sa ka jwalo tjho me ya ena ine batla ho hapa profit o sena sa ka ke nana jwalo ha ona gang ha re ska ra intsha madi empa ha se tabereka ra dudang ka yona hobane ya kanna ha ke bone hona le etsahetse ka ditaba tsena kaofela hobane motho ha profit o yena motho ena hore ditaba tsa mo profeta wa dinka kapa ha dinki na ba ka thoko re se re tlatsetsa re buiswa fela ke taba hore ntse re tsamale le fana le sawana ha ene se ka ho ka be re sena le taba ka taba tsena no empa ke dumela hore re a kwala taba ena ya profeta rona ntse re le leetong re tla utlwa hore na moya o fokela kae modimo o tswa a reng ho rona ka tsatsi le hlahlamang ha re lebohe bana beso
ga leboha Ntate Mokoto. a leboha Ntate Mokoto. Ho lokile he mmui ha re bueleng hape re bonane nako e tlang.